Chisngi hadian ke jing tua ke kendau, harut ke jingking duar kesuat ke belabu jing ma ya kayat ke yang kipat ba nong lek nong wan ke bayat leng ba ke jingking. Hakakat sau trek unai wiang ar hajar ar puar. UMLA ke umroi wa George Bilingdo unalit banjurep ini ke jingking duar kesuat rengkat bat ki he naka National Highway Authority of India bat ki officer naka tenat PWD ke jela. Hakane ke jinglet jurep ke bekerki jong nu MLA ledan lang project director ke NHAI u Anand Singh Chauhan u superintending engineer ke PWD uba Ezekiel Lingdo u EE ke teran PWD Sing division uba Rempang Kharkongor bat ki bagi wede ki ba na ke NHAI kat gum ke jing jurep ke ke jing tua harut ke jingking duar kesuat ke belanang pensyong senjor ke ke jingking yat kali lalap ru baka dawi ke dai namar ke jingti ke kendau na ke benta ban snai ke jingking thamai ke belan harut ke jingking ke beladap snan nengkong daga NEC habakran ni kinong pathai kubor uba George Bilingdo ulapan pau ya ke jing sokya ke bajur halor ke jing syong senjor jong ke jingking duar kesuat ke bedai ke jingking yat kali ke bakongsan ha ke jela Meghalaya ke bapnya soru bat kiwe kiwe jela bat ulong ru baka daw hi barok ke dai tang namar ke jing bam sim kya da ke sarkar jela ban sna da ke bakam bit kambyang bat ke bakam skam ulong ru batang hapok umroi constituency kidan artli ke jingkiang ke bakongsan ke bagen top ke jingkiang do wark suat bat ke jingkiang dam site ke belas sedang syong senjor bat bu jingma ke yat ke yang kipat ba kam tam ke jingkit jongki kali he bat ladak sarkar jelahi kadang le amat la halor ke jingnan kam ke bakerke ban syim digilat ke bakerke kala ban poi kapor ke basngosi ulong ru ba ka jing syong senjor jongki ni ke jingkiang ke bakongsan kadai namar ka jingkit palat pot jongki kalikit mar ki ba klem da petcho ya ke jingkya bat kat kum ke jingbo ya upot uba ki debankit ulong ru halor ke jingnan kam ke bakerke ban sna dagilat klenti ke bakongsan halor ke jingkiang duar kesuat ladak ban kran ke sarkar jela mentala jan lai snam tam bat ka bayadai pat baga jingkiang dam site ladak ban kran menta kumba sau snam nrai amsyam ladan kanu kanu kadak ban syim khia kerpang halor ke jingnan kam ke bakongsan ha ka bayadai bat kini ke jingkiang nagaliang kikat tu kaningot kinong yalam snong bat kinong syong snong kilapen pa ke jing smusi ke bakrau halor ke jing bam phai khamat dagi bor ke sarkar jela da ke bakdoru bala syupnan e ka pisau pat ba ha ka jing sna ya ka Bailey Bridge ne ke jingkiang nar ka bala syu penon kam tang hapo arbanai bat kene ke jingkiang ru klatorno da ke benrap ru bah ka jaka ban penlot ya ke pisa ka ba palat saukur tengka ban sna ke ne ke jingkiang nar ade ban penlot ka ban sna ke jingkiang ka bapaka ka ban ya lengba ke jingkiang duar kesuai. We are taking preliminary measures to retain earth as construction of retaining structure. It will take around 5 to 7 days to further to access bridge on regular basis. As per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicles. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one, with the limit as described for this bridge. Lakit aru unru pautan new pautan ru aman ka man ka sni e khamtam ha por win mi khamtam ke por ba i khamduna kali kumtu te bun ba kitrok ki bayai bat lakit palat pur plat na takdaw ka satot ni banyai kali ba kham khia ataru palat e ka sputon asai kan nang bu ni ai magi kali ki ba khia ni nya ni te kum ba ji tan menne wala da kit sna da ka kontrol ba ne ya ka tu ndo ka pakala dan rei bangkin kali ki ban khia hi ka mon la subjek palat dia tak tahu kan buat jinge mai ka dia ki paiba je jela amar kini trok babut ki laban ha lecha sa nak jingking dam pan ki upde lembah ke sulong taru kan buat jingking amar ba kete jingking hantir kala ator lupa pada kalian ka ikut kala abu section de hantir we iba kim don ka ta jingking kli ka ba shisha ha ka ba ban pe ya ka wi ka jing thau jong ji trok ki bakit namar babun ki trok ki ba yai mata la shu yai be tu klem thau dan amar ba yak kham thau tim tip kan no ka khia kan no ka long ti wat ki bawan nang thina go tir ngim tip kan no ki khia i bawan nang ti than juai kan no ki khia bawan than west nang tir kan no ki khia ti kan ni jing instinct jo sarkar na trai dei tak nilai i kleng kleng di surok la torlut la jot lut ti jing kieng kan kini ru ket satwal ti ba sarkar kan lai halon kan ni tengala i sitam amar ba ha ka yang por ngila pun tip sa sarkar alai sinam tam ngila pun tip sa sarkar ko bede ba kan andai lada ka sarkar ha kat kudu ni klimat ru
Pelajan kelem kelak benbu jimen sawat ia ki pai ba ki bayat yang tu lah serta kam kendit mentah dekan kendit selama di terkadau kan di kelala ban ketak lu ia ka ndai tang kali kawan je ki pai ba ndai kamar bam merti la syai ka meeting no ban hakni kuat baki paya ki trok ban kit marbam Shashulong, niat ini di Shulong bypass. Kiudor segi marbam orang kebaikit lah happen siu extra, happen siu tam semua pelajar, bukan gajar tingkah sikali. Dekat ni kan ketak ru dia kamar bam merti, de hantar kan juga pengiting saya sekadam dia kerak sekadam dengan saya ingin puisi iki. Dengan tip shoot dekat gelanti ke penginjikan nomor hadin kumulong ikmat je ni ke dong katai. Entahlah saus nami inglah keren sepang di jingking dam. But entahlah laisnam tam le keren sepang di jingking dam. So indrai ada kam ke ya hakni kokop dengan i cheptiang ba. Ini ke jingbob ki jungul jungki pai ba ki na sai jungki officer di department. Ini kan ketak lut ya.